Evin hali. Şöyle çıkabilirsin. Bugün akşam biz yatarken sabaha karşı hırsızlar girmiş ve evi dağıtmışlar. Biz diğer odada yatıyorduk çocuklarla birlikte. Sabah kalktığımızda odalar dağınık ve biraz para çalınmış, biraz da altınlar çalınmış. Jandarmayı aradık. Jandarma geldi, bir tutanak tuttu. Mağduruz şu anda, güvenlik istiyoruz. Bol bol devriyelerin atmasını istiyoruz. Hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Bir güvencemiz yoktur burada. والله كريم نجوري كتنا اندرو شبنجرة كتنا اندرو وفا زيري تشتي برناو تلفوني ما كرام هاتن كوفا تشتي تبل هفكتينو تبل دزينو او برناو مالي تبل هفخسنا في الليفيني تبل هفخسنا كريمن يا مي بيجي تشي كريم خدنا حلا جوارا بلا دز ببينو بلا فخ او قلنا كنا كريم نققني مالي ما خراب كريم لا يخلقي خرابنا كريم تشبكي بيجناري والله